Se we obi a watena Asante Mampong na wonim krom ha asetena kakra. Ukuada eye da bia eye da kese e wukudua mu hapa. Eye edwada na we kwasiada ukuada ne eda hwafo etu carrots eton carrots pa. Nipa bebre na woye carrots adwuma e wukudua mu ha. Na bia obenya asase adua wo carrot. Apafo a woni won beye adwuma. Ne adwumaden a wo beye kusise wo carrots no behu se ayeye. Nanso ni nyina mu carrots adwuma eguso a ekoso e wukudua mu ha. Enu nti ene dan ye ko eye panifo a woda akuafo a wodo carrots ano bisa wonom se ye de etiechire na carrots adwuma no sei ena esi etie. Carrots adwuma na yer man pona sa nye adwuma e kafo adwuma e de pa ye tie ni se afibia ba no so tsara mai fertilizer e man po hanko ano nye bisa uko adira up to isimu a ye wo fertilizer de make afo no the moderate price be ha no beto fertilizer pra no a iso ko chi wa no ko fertilizer ai na big front mai fertilizer ni bi ento ana maybe fanya adwuma after adwuma ni na ko tie ka ni na na adwuma ya ntiase ko the whole nation man for hand the middle area get carrots the whole Ghana in the middle town get carrots because a trip for the jibo obesia e wa bonti be bi kwa eduntu so carrots you tune twice a week one Sunday it meet man to maybe 2000 bags Wednesday 2000 bags the whole of week yes chocolate carrot be 50 kilogram mini sack be 400 bags na 4000 bags the whole Ghana be bia ni ho akwa ni ma bi Fenso ebusa owura kotoro se enipa dodo a eduru kuada ene kwasiada a woba edwomu ebeto anase obehye carrots no wo mu nyina ye atofo anase akuafo no ana ehye omunwoma na wo mu de akọ enkrofo krosu akoto ya na de kokoton amanfo mahameto ya ni de kukamuko de kokumase ni amugoshi ni distribute ko nearby consumer areas ampo municipal na so di revenue e wo niam na de ko no the two market yan so municipal so check we be sama ye be ni nyina chi ne bo municipal na ma ye panyi koso echiremu se sesen so asase ho asem e yade a eha wo madwene yipa se no kwa no mo kọ wo mo achi ewo eye omukua yanum enu nti se unkura boto anase unkura ka bia obetumi e de akọ asase ne so a e yade ana aye din yipa asase ho asem so ye problem ma ye ke se ha asase ni na wu e kwa chi be Kwamang JK anyina su ni ada areas ye use motorbike na de ko so we need ka kotomo ba ba kara utimi nko utimi na no pumping machines pipelines water hose seas so many problems are if challenges pa ba juma ni juma se ensa no juma e bi je sisi fie e wo cars e ma bebe so still na nam say juma na boy intimi nya